Kasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay maragsa ka naklaunay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min timang kankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung timakan kantyawan. Makadandano kak madamang kankantyaw kanyak iti baak. Ay na. Kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga do ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rin Amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sana balay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Ala, agsagana kayo nga rin, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka anakam, awan taon ti kankantyawan yaw. No kasta. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Okay, naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Lisan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y daya iti 5 o 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, maring makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayap, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, may istresak ide tunggal kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ti kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na baka. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakalimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan da ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay.
Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklaki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Nauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan na nakaw. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangarot tayo, turog kumanbiit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mo lakaday ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga trabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pay bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka. Kuwan sakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pay. Ngamsak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pay. Uray kumanusan ni tambay. Ay, konsumisyon na jay nga asawak. Kat, kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang tikan kanon may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutot ti pagkagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti ada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano ada puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Right, kasano nga insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanan ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Ngama, talagan sa nga awan pay. Langasawa ka ngagpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adi nagsarsar dengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan.
Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Ha? Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon titawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar, ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laang. Uray man agawa nga agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal. Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sag paminsan laan. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la na ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Graden, bambanog la na ita. Ha? Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron amadaan tayo iti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takit din. Apayakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. Masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la dya inaudi nga anak dagam masikog manayin. Mayat ki di ati adot anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagat. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangiduling ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti ado nga urnong nawam mo anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro asaan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agidasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitoy anak ko. Kakastoy ti kanem, ta healthy foods dagitoy. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailot. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya?
Namin ado ka na pinadas mi. Ngam awan ka latta. Iso ama sa duton. Anya! Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagatak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaaddaan iti anak. Eh na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto matyag sikog ket talaga nga rod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaro no ti panag-overtime tao. Yag mo nga rodan. Nay, apay aglaladot ka ang mga awat iti sweldok na Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Isalip hato mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamatan di manugang yaw. Di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matanggal. Imbas apatib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayong. Ay, kada magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan ang nagawa? Awid na Edna. Umawag paigan ka. Saan na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan.
magpapanam, Juan. Iji Manila nanang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak kong naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron dun insan. Naimbag na oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka Edna? Agyamanak na sa pulan kamot langan. Ako ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kon, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sa bali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang tutta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Naminsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagsagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya, At dan sama chicks dyan anak yun nanang. Naminado nga mina na tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, oh my God, subrikan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho na nang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na lang. Makituro ak dito yan. Namasapak to lang agawid din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo tayo babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulas tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulas kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala ha? Nagngiwa. Managata pa. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamaungamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang.
Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap atap. Ngem, awan babae. Awan nga rod. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga rod di tayo? Ijay balay da nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabian ka siguro manana niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta ka Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yun, tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay da nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpaiso, Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da magkakita ka dito mo yung awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuhana. Sikat-ikat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang marutiar aramidem. Sinaamun ajag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako kon. Timing laan, Jenny. Nam namaag day tahan. Well, sikat-ikat ko ay altar. Sikat-ikat ko akadin na itaag na nayo. Nukasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, kunang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, When ta idinaturog dito'y balay, adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Ano ko nam nga agbababay? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Kanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyon na. Ganda kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arud ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, pagsugal nga. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamo amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko.
Damdamagan may, ngam di na sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyon yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasi na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti na bayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Kamu na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day ja babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kas ano? Dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tayo atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahan. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Anay ko. Anak pa nga asim ha. Di ka agi skandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At nababaim. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kas ti kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayatin. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasaan kayo nagkasar? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Tasana si kati kasar-saritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Basta agsinatan, tadikan ay ayatin. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Suportarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awadan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatek ni Jay ni tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jay niya. Kan nasingpan. Awan makunayo kan kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jay balay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay Jay. Kan mo isa, awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang
Kasla masadutak mo't nagtrabaho ijemol. Makabannog mo't ngamin tiyag sales lady. Agmal-malo man nakatakdira. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga ron, agyaman ha. Agtagibalayak langan, Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aro din tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin ije silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla iso pa yung ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa tumulong iti trabaho. Uy, nga rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong. Inak ikanita lawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny, Agtumpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Diakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay takala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mga kwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan ni tiamam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad da pangalaan may ti kanan bay. Kan kang runaan ti amin kanan nagitan nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminan. Anya? Kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya. Dinakon kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. Ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige. Ikuyog tayo dal. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya? Di agabang tayo manan? Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda pa yadyak kayat ti da Nagbali na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana.
Saan ngagpampanunot na ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamday mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Pasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yo iti para ka dagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Tas siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Ingkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagas nyo. Tasukatakto na da kwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagas yaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mat dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la jak mga abak. Tadag sasaor. Jenny! Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit amay bus ti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Gamjak laing kang kanudagit idandanon da kanyak. Gampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di kang kulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itaddo mga ulas. Jak kahit da ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga alakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayam. Kan marikatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim idan kadagit itatakkel mo. Nukas tamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo nukas tatikayat mo.
Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwa eh? Tay talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laang tikayat ko ken ka. Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo ana imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dudong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dudong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Naimbag nga orasyon, Ana. Ada ni Norma. Ay! Si Kamagayam Aladin. Wine! At dati anak ko. Ay! Anya ngay dayta imut mo baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa bigawa pansit. Ay na! Ay nagkibasain. Anya supaw dayta ngay. Asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay wow! Mayat nga raw da. Paboritong dayta barog. Malalala sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine! Uray di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladin. Umay na ka manin pasyaray. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kantay medyo nakiting ti pantalon mo. Tamno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamnay, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo lang napudnukin ka. Wine! Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang, Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang. Aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay yung bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga ron inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikat love ko, Norma. Sikat kayat ko nga asawaan. No kasta nga ron, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasodo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga rod paayan Wan, pang-aasim. Manungay tintid ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingit ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknam ken ko Parigatempay, di gusto.
Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sama agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunod ni Aladdin. Way, tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damain sangpit mo ang nakabigao apansik, anak ko. Well, tatang, hindi yukot yan day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaado kan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan, anak ko. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Yung mariknak. Kaya't nak day jay. Madlaw mo met iti babae. Lord tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Gamnay, kita ama. Tama ka no, agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamo gayam Aladdin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Ha? Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron agpilisak, Wayne. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam di anak ka, Wayne. Ay, nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Pasadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki day, nagpulis kat. Agur-uray ni Aladdin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piin. Sa kanto agpilis itong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmod ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agi libre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laag, may. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti kahit yung. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Ano ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot ti in-order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaw. Abay ka ba, oy? Wala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanang araw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays. Adda permanente at trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma. Nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw.
Agyaman nga rod ana na. Basta ano sa mga armen, jay anak ko awan. Tapat siya, kayat nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wan, ngam kasla matuo ka nakman wa minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, tad turugak daw baro. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod nana. Aywan. Mabalinti umutang baraw. Manuti utangan nyo nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma no ada. Tano kwa kasaritak no madamdaman ni Norma ta aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos baraw. Kabuteng naktianak ko. Nuan niya ti bagak tungpalin na dagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay Marek? Apat, anya gagara. Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayo mo ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag me dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo me ti limitasyon me. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamu itanya. Tasyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita na singpa mo dya sotor dya anak mo. Utangam kiti ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok teraramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 ka. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrek kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Naglako ak itiwagwag. Dua bultaw dyan katangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha?
Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kau iti mapiit. Mabit lang nga ron na. Sumurag kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumod na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line siling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, adda jak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Mao din da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yo. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na kasar kami. No aklunan nak Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan nak. Mabitain baraw. Ibagak taklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala dain. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Aklo mo. Kasi mo. Aklo mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kiday. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak batlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi tugeta. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo muti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga mo ang gastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasar mi kini Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Hmm. Anya day taanot bok barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na!
Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo tayo ti anak ko. Ay, saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Ah, Ornong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wala no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kas tananang. Ngam no utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pagnegosyo me. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin ah? Eh, kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron. Pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itog. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutin nyo abayadan. Ray, papanam kumaray. Inak man makilabada, Mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau. Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat, Mare. Na-inlove sa ni ti dayjay a lalaki. Ay kud siyempre asawa na nga rudon.